ассалому алайкум дӯстони азиз. Навори имрӯзаи мо оғоз меёбад аз руфтучини хона. Албатта чун ҳар рӯза кору бори ман аз хона руфтану тоза кардани хона оғоз меёбад. хуб, то охири навор бо мо бошед. дӯстони азиз, айни ҳол камтар манту тайёр мекунем барои обедмон. хуб, то охири навор бо мо бошед.
دوستان عزیز کمتر پیروک تیار میکنیم. پیروک با وارینی. البته راستی گپ وارینی من از سوی بیهی بد و همه خاطر خواستم کمتر پیروک کنم. البته ما در دورانی وارینی من خصوصا وارینی سوی بیهی دانه چورمغز هم می اندازم. پیروک کنم.
дӯстони азизу арҷуманд, пироки ман тайёр шуд. Ташаккур мегӯям ба тамоми нафароне ки то ин лаҳзао бо ман буданд ва тоқат карда тамошо карданд. ҳазор раҳмат. Агар ягон камбудӣ аз тарафи ман бошад, узр мепурсам. То навори дигар дар паноҳи худо бошед. Хайр.